Ngiyababingelela abalaleli. Imini yeSabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko engizokhuluma ngaso sithi uJesu ungumfeli wezono zethu. Incwadi ya-Exodus 12 verse 3 kuya ku-14. Ivesi lesithathu. Ngolweshumi lwalenyanga yilowo nalowo makazithathele iwundlu ngokwezindlu zawoyise. Verse 6. Ibandla lonke lenhlangano yakwa-Israyeli liyakulihlaba ngakusihlwa. Baza kuthatha igazi balibhece ezinsikeni zombili zomnyango. Verse 11. Niyakulidla kanje. Izinkalo zenu ziboshwe, niyakulidla ngokushesha. Kuyiphasika likaJehova. Ngokuba ngiyakudabula izwe laseGibhithe ngalobo busuku. Ngibulale onke amazibulo ezweni laseGibhithe. Verse 13. Igazi liyakuba luphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Nxa ngibona igazi ngiyakudlula kini. Ningehlelwa isifo sokunibhubhisa lapho ngibulala izwe laseGibhithe. Lolo lusuku luyakuba isikhumbuzo kini nilugcine. Lube ngumkhosi kaJehova. Anolugcina izizukulwane ngezizukulwane ngokomthetho waphakade. Le ncwadi engiyifundile ikhuluma ngomkhosi wephasika. Ngenxa yenhliziyo elukhuni kaFaro, uJehova wanquma ukuba abulale amazibulo aseGibhithe. Lokhu kwakuzokwenziwa ingilosi ebusuku lapho eyabo izokwehlela kuyo yonke imizi, ifike ibulale amazibulo abantu nawezilwane. Kodwa imizi yamaGibhithe yabe ihlangene neyama-Israyeli. Ukuze ingilosi ingahlaseli imizi yabantwana bakwa-Israyeli, wathi uJehova umuzi nomuzi wama-Israyeli uyohlaba iwundlu, bese igazi lewundlu ligcotshwa emnyango womuzi wama-Israyeli. Uma ingilosi ibona leli gazi lewundlu iyobe isiyazi ukuthi lo umuzi wakwa-Israyeli, bese idlula phezu kwawo ingawubhubhisi. Igama elithi iphasika ngesingisi kuthiwa iPassover, okusho ukuthi ingilosi yedlula phezu kwemizi yakwa-Israyeli yangayibhubhisa ngenxa yegazi lewundlu elalisesicabheni. Uthi-ke uJehova lolu suku luyogcinwa lube ngumkhosi ngokomthetho waphakade. Kusukela kuleso sikhathi igazi laba semqoka ekwenzeni isivumelwano phakathi kukaJehova nabantu. Ku-Exodus 24 verse 7 kuya ku-8 kufundeka kanje. Wathatha incwadi yesivumelwano wayifunda ezindlebeni zabantu. Bathi konke akukhulumileyo uJehova siyakukwenza silalele. uMose wasethatha igazi wafafaza ngalo abantu ethi, bheka nanti igazi isivumelwano uJehova asenze nani ngawo wonke lamazwi. Ngosuku lokubethelwa kaJesu wabe ezemkhosini wephasika. Njengenhlala yenza uJesu waba nesidlo nabafundi bakhe. Kulesi sidlo wabe esekhuluma lamazwi atholakala kuMathewu 26 verse 27 kuya ku-28. Wabe esethatha isitsha wabonga, wabanika wathi, phuzani nonke kuso, ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi, kukho ukuthethelelwa kwezono. Le nkulumo kaJesu engumusho owodwa yahunyushwa ngabapostoli nezazi zenkolo ngezindlela eziningi ezahlukahlukene. Zizama ukuchaza ukuthi isivumelwano owakhuluma ngaso uJesu sasiqeda umthetho kaMose, sakha inkolo yokuthi zonke izono zethu zaqedwa ukuchitheka kwegazi likaJesu ebethelwa esiphambanweni. Okuseqinisweni le nkulumo kaJesu ethi, phuzani ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi, kukho ukuthethelelwa kwezono. Inkulumo engacacisi lutho
ngokuthi lesi sivumelwano sithini uma uyiqhathanisa nekaMose eku-Exodus 24 verse 7 kuya ku-8 echaza isivumelwano sokuthi abantu bahlale belalela umthetho kaJehova. Nesivumelwano uNkulunkulu owasenza noNoah kuGenesis 9 kusukela kuverse 8 kuya ku11 esichaza ukuthi uNkulunkulu akasayi kuwabhubhisa abantu ngamanzi. Kanjalo futhi nesivumelwano sikaJehova noAbraham esikuGenesis 15 verse 18 kuya ku21 esethembisa uAbraham ukuthi inzalo yakhe iyonikwa izwe laseKhanani. Lezi zivumelwano ezintathu esikaNoah nesikaAbraham nesikaMose zicacile. Kepha lesi sivumelwano esikuMathewu 26 verse 27 kuya ku28 asicacisi ukuthi isivumelwano phakathi kukabani nobani esithi akwenziweni kanjani. Kusobala ukuthi umbhali walendaba akayicacisanga kahle kwasekuqaleni, okwenza izazi zenkolo ziqhamuke nazo zonke izinhlobo zezimfundiso nkolo ngesivumelwane nokufela izono esinokuqagela okuningi. Baningi-ke abantu abaye babuza ukuthi ubuNazaretha bumiphi kule mfundiso nkolo. Impendulo yami ithi ubuNazaretha buyakwemukela ukuthi uJesu wasifela izono zethu. Lokhu umprofeti wasifundisa ngakho kwesihlabelelo 56 kusukela kuverse 1 kuya ku2 lapho ethi uShembe, hayi inhlokomo yabathandekayo iyamthokozisa uSimakade, iyenanela nabangcwele abangubo zigeziwe, zenziwa mhlophe egazini lemvana eyabafelayo. Kusihlabelelo 132 kusukela kuverse 2 kuya ku4 ubuye athi uShembe, bamenywa ngwayelenga emthini esiphambanweni, emthini wokudelwa umhlaba wazamazama, wayivuma ezama izono emthini wokudelwa. Mina ngaphunyuzwa ngwayelenga emthini, senizwile wozani, ezami zagqitshwa kanye naye ethuneni, senizwile wozani. Noma uShembe wavuma ukuthi uJesu wasifela izono, kodwa naye akazange wachaza ukuthi le nkulumo ichaza ukuthini. Nokho uShembe akakwenzanga ukufela izono kukaJesu kube isivumo senkolo, futhi akagudlukanga emthethweni kaMose ukuthethelelwa kwezono. Kulula ukukhuluma into uyiphindaphinde kodwa ungayizwa ukuthi ithini, nawe ungazizwa ukuthi uthini. Akumele ukuthi imfundiso nkolo ingene umuntu emzweni kodwa engayazi ukuthi lento emngene emzweni ithini, ngoba ukukholwa kwethu sokwehlulelwa ngakho. Inkolo yokuthi uJesu wasifela izono zethu iyasibusa kakhulu sonke. Kodwa uma usuthi uyafuna kumuntu ngamunye ukuthi le nkulumo ichaza ukuthini, uthola izimpendulo ezahlukahlukene. Okokuqala kumele sizibuze ukuthi yini isono. Isono sisho isenzo somuntu esiphambene nomthetho noma nomyalo kaNkulunkulu. Igama elithi isono liyefana negama elithi icala. Icala lisho isenzo somuntu esiphambene nomthetho wezwe noma umthetho kahulumeni. Uma umuntu kutholakala ukuthi wenze isono noma icala uyajeziswa ngezindlela ezahlukene, kuye ngesisindo sesono noma secala. Uma ubulala umuntu okanye untshontsha into yomuntu noma udlwengula umuntu wenza isono, ngoba wenza into ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Umbuzo ke uthi lesi sono sokubulala, sokuntshontsha, sokudlwengula uJesu usifela kanjani? Ngamanye amazwi isono osuke usenzile sisuka kanjani kuwe ngokufa kaJesu? KuLuka 23 verse 39 kuya ku43 sifunda ukuthi uJesu wabethelwa nezelelesi ezimbili. Esinye samhlambalaza sathi, wena awusiye uKristu na?
zisindise kanye nathi. Kodwa esinye saphendula sathi, nawe awumesaba uNkulunkulu, thina samukela okusifaneleyo, samukela okulingene nesikwenzileyo, kepha lo akenzanga lutho. Sase sithi, Nkosi ungikhumbule embusweni wakho. uJesu waphendula wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namhla uzoba nami eparadise. Lezi zelelesi zazinezono zombili, kodwa uJesu wathethelela iselelesi esisodwa. Uma-ke uJesu wathethelela isoni esisodwa, lokho kusho ukuthi uJesu akasiye umfeli noma umthetheleli wezono zethu sonke, kodwa ungumthetheleli noma ungumfeli walezo zoni ezicela intethelelo. Umbuzo engibuyela kuwo ngothi, pho isono esikuwe sifela kanjani nguJesu? Indlela yokususa isono noma icala kumuntu inye azimbili. Okokuqala, ukuze isono sisuke kuwe, kumele kuqala usivume njengoba kwakwenza iselelesi esasisesiphambanweni. Isona esazishola ukuthi sinecala kusifanele ukufa. Sathi uJesu akanacala. Okwesibili, uma ususivumile isono, kumele uzisole wena kuqala usho uthi, Nkosi, ngonile, lokhu engikwenzile kuyisono. Okwesithathu, bese ucela intethelelo kumahluleli wakho njengoba kwenza iselelesi esathi, Nkosi ungikhumbule embusweni wakho. Okwesine, kumele kuphume izwi kumahluleli wakho ukuthi uyakuxolela, njengoba kwasho uJesu wathi uzoba neselelesi eparadise. Ayikho futhi enye indlela yokususa isono kuwe ngaphandle kwaleyo. uJesu wabe ebethelwe nezelelesi ezimbili, kodwa esathethelelwa sisodwa, ngoba isona esalandela umgudu wokucela intethelelo. Sazehlisa kumthetheleli njengokusho kaShembe kusihlabelelo 87 esithi, mina ngokwami angisafanele lutho ngengikwenzileyo ebusweni bakho. Ngiyazivuma ngizibika kuwe mthetheleli wezoni, uze ungikhumbule embusweni wakho. Uthi-ke uShembe, lezwakala ilizwi kuwo umuthi wokudelwa, ememeza uJesu ethi, namhla wena soni ngoba nawe eparadise. Kodwa lesi selelesi esingazange sizibone sinecala, asizange siyithole intethelelo. Yikho-ke ngibuza ukuthi uma sithi ngokufa kaJesu sonke sathethelelwa izono, yiziphi izono zethu ezathethelelwa? Zathethelelwa kanjani? Ngabe engakafiki uJesu umuntu wabe engathethelelwa yini isono uma ecela intethelelo? Lokhu kuthethelelwa kwezono okwavela ngokufa kaJesu kwehluke ngani ekuthethelelweni izono okwakuvele kukhona? Izono zehlukene izigaba ezine. Okokuqala, kukhona isono somhlaba kodwa esithinta wena. Okwesibili, kube khona isono sesizwe esithinta wena. Okwesithathu, kube khona isono somndeni wakho noma sabazali bakho esithinta wena. Okwesine, bese kuba khona isono sakho esenziwe nguwe. Lesi sono sokubulala nokuntshontsha nokudlengula ebengikhuluma ngaso isono sakho ngqo. Ngenkathi uNkulunkulu ejezisa uAdam noEva ngokungawugcina umthetho wakhe, zonke iziqalekiso ezakhishwa nguNkulunkulu zasithinta sonke, zaba isono somhlaba. Wonke umuntu wesifazane ubeletha kabuhlungu, nomuntu wesilisa usebenza kanzima. Ngakho-ke ngo-Adam no-Eva kwavela isono esaba nesijeziso esehlela kithi sonke. uJesu wabe eyindodana kaNkulunkulu. Lobo budodana bukaNkulunkulu kwakusithinta sonke isintu.
Lapha emhlabeni uJesu kunezimfundiso ezimbili owasifundisayo okungekho umprofeti ongaphambili owake wasifundisa njengoJesu. Eyokuqala ngethi thanda umakhelwana wakho njengoba uzithanda wena. Eyesibili ngethi umuntu ubomxolela ka7 aphindwe ka7. Lezi izimfundiso zenza uJesu ebe ngumthetheleli futhi abe ngusoluthando. Lezi izimfundiso zikaJesu babengazizwa kahle abalandeli bakhe ngoba babengaboni ukuthi into enjalo ingenzeka kanjani. Kodwa uJesu akagcinanga nje ngokuthi lezi zinto azisho ngomlomo, kodwa wazenza yena ngosu lokugcina lapho abe ehlukunyezwa izitha zakhe ngendlela eyisimangaliso. Esikhundleni sokuthi uJesu akhiphe isiqalekiso ebuhlungwini owabe ebuthwele, waletha uxolo, wakhuluma amazwi ayingeke akhulunywe noma ngubani owabe esesimeni sakhe. Wathi bathethelele Nkosi ngoba abakwazi abakwenzayo. Le ntethelelo eyakhishwa nguJesu iyona eyashintsha sonke isimo, ngoba ukuba uJesu akazange wasicelela intethelelo, isintu sonke sasothola isiqalekiso. AmaJuda abekwazi lokho ngoba kuMathewu 27:25 AmaJuda atshela uPilato athi, igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Kodwa igazi lokufa kaJesu lalingazukuba phezu kwamaJuda odwa, kodwa phezu kwesintu sonke. Ngenkathi ethu uJesu bathethelele Nkosi ngoba abakwazi abakwenzayo, le nkulumo nokuncenga wabe ekubhekise kuNkulunkulu, ecela ukuthi isiqalekiso sokumulala singasehleli isintu. Yikho-ke isisho sithi ngo-Adamu kwavela isono, kepha ngoJesu kwavela intethelelo. uJesu wabonisa ukuthi ungumfeli wezono esesesiphambanweni. Wathwala ubuhlungu ngezono zabantu, awaze wavuma ukuthi uNkulunkulu asijezise isintu. Asazi ukuthi ukuba uJesu akasicelelanga uxolo uNkulunkulu wabe ezosenze njani. Yikho-ke uJesu kwelinye iculo okuthiwa uyimvana noma uyiwundlu likaNkulunkulu elwathwala izono zomhlaba. Ngalesi senzo sikaJesu, uJesu ungumfeli wezono zethu sonke, ungumfeli wezono zomhlaba. Ngithe isono sesibili isono sesizwe. Isono sesizwe siya esimthinte noma ngumuphi umuntu oyileso sizwe ngandlela thile. Uma inkosi yesizwe isiphethe kahle isizwe sayo, isizwe sonke siyasizakala kuze kusizakale nezizukulwane zaleso sizwe. Kanjalo uma kukhona into embi neziqalekiso eyenziwa inkosi yesizwe, isizwe sonke siyahlukumezeka ngisho inzalo yaso. Uma isizwe sake salwa sabulalana, lowo mkhokha awedluli. Kohamba khambe kutholakale isizwe silwa noma kungaqondakali ukuthi sibangani. Isizwe suke sesithwele imiphumela yamaphutha asendulo, sithwele isono sesizwe. Ngaphandle kwesono somhlaba nesono sesizwe, kukhona isono somndeni wakho noma isono sabazali bakho. Izono eziningi esizithwele ngezabazali bethu. Uma umzali wakho enza isono esimbi njengokubulala umuntu, leso sono sigcina sinomphumela omubi nasemndenini wakho. Uthi-ke uShembe kuhlabelelo 157, ngehlelwe isindo sezono zami nezabazali bami, bazishiya kimi. Uyaqhubeka uShembe uthi, iyiphi inyanga engangikhulula kulesi sindo engisithwele sezono zami nezabazali bami? Lesi sindo ngingasethulelwa nguwe mkhululi wami kuphela. Lesi sono yisono sabazali bakho noma somndeni wakho, kodwa esiba nomphumela omubi nakuwe oyinzalo yabo.
Kodwa uma ubulala umuntu, udlwengula, untshontsha, akho sono sakho esisusiwe ukuthi uye esontweni, wafike wagxumagxuma wabe usutshela abantu ukuthi usuwamukele uJesu. Ngakho-ke izono zakho sesigeziwe. Akhambi kanjalo mzalwane. Ukukholwa kweqiniso akwakhekile ekukhonzeni uNkulunkulu ngomlomo nangemizwa, kodwa ngezenzo ezisobala wenze intando kaNkulunkulu, ubuse umkhondo wezimemezelo zezwi lakhe, uphendukele kuJehova ngokuphelele. UJesu ungumfeli wezono zethu zomhlaba, kodwa lokhu akuchazi ukuthi izono ozenzayo asabalwa ngoba uJesu wazifela esiphambanweni. uJesu wakubeka ngokusobala ukuthi akusibo bonke abayowubona umbuso wezulu, kodwa abenza intando kaBaba osezulwini. Yinye indlela yokuthethelelwa kwezono, ileyo eyenziwa nguJesu eselelesini esasi sesiphambanweni. Okokuqala, kumele uzivume izono zakho. Okwesibili, kumele uphenduke ukholwe ngokweqiniso. Ukuvuma isono kukodwa ube ungehlukene naso akusikho ukuvuma lokho. Ukuvuma kuhamba nokuphenduka. Okwesithathu, cela intethelelo ngokuzithoba, uthembise ukuthi usiyahlukana nesono. Okwesine, uma konke okwenze ngenhla ukwenza ngeqiniso, uJesu uyosesula isono sakho, asho ngeqholo ethi, kusukela namhla ngizoba nawe eparadise. Inkosi busise lokho enikuzwile.